Haduh san lan not gol penlim ke Barcelona ya ke Athletic Club haka semifinal ke Spanish Super Cup. Kumta ke Barcelona klarung ke final ke Spanish Super Cup bat kepada up mentah batno kene kendu haka semifinal mentah kemit ke Real Madrid bersya ya ke Atletico Madrid. Na kebentai kini kisan gol Ferran Torres layu sikol, Fermin Lopez sikol, Roni sikol, Raphina layu arko bat kawei ke asis. Haka menit ke bar Ferran Torres layu sikol ya ke asis tau Lopez. Bat Lopez layu sikol haka menit ke balai pau ya ke asis tau Raphina. Nang ta haka menit ke balai sau Roni layu sikol ya ke asis tau Fermin Lopez. Bat haka menit ke balai pupra Raphina layu sikol ya ke asis tau Roni. Bat sah haka menit ke basan puar Raphina layu biang sa sikol ya ke asis tau ju tau Roni. Kumta Haduh san lan not gol penlim no ke Barcelona ya ke Athletic Club haka semifinal ke Spanish Super Cup. Tongen se apsa sibit menit ke penjob hapdeng ke Atletico Madrid bat ke Real Madrid mana banpoi ke final ke bangsa kendu persya ke Barcelona. Kadba haba pai pat sya ke jileka ke English Premier League kanu ke sir klub penlim no ke Leeds United da saula laikol bat ke Manchester United kala ya khaj bat ke Barnsley damar arko. Bat kum juru ke Manchester City kala ya khaj bat ke Brighton damar sikol. Aston Villa kle khaj bat ke Crystal Palace, ke Everton kle khaj bat ke Wolves, ke Fulham klub penlim ke Chelsea da arla waikot. Kadba ke Arsenal kepada nak lidu haka mijikan pun haka Premier League kana kun sibit mit persya ke Liverpool haka po sibiji siteng mit. Kadba haba pai pat sya ke jileka ke Saudi Pro League ke Al Hilal ke Baku kedan ke Ningkong kana kun persya sibit mit haka por pra arpsan persya ke Al Hassam. Kadba ke Al Nassr persya ke Al Qadisiyah haka por katwe biji menmit. Kublai sibun.